la couverture sécuritaire elle est insuffisante pour le moment. Nous il y a des projets programmés commandement de la gendarmerie pour la réalisation de quelques projets pour l'éventuel نفتح des brigades جديدين. Donc نسعى au total 17 projets ونسعى 6 les brigades تنتظر avancées ديال الخدمه ان شاء الله هو اللي ريسبسيوني كسبوس 2016 ان شاء الله ما يكتب ربي. يعني ستيجي تيدي نسعى تيدي الحان فريمون وجدان نسعى تيزي راشد نسعى ميكلا نسعى غصفون ياكل زوغون نسعى عين الزاويه ديال تنتلحى وان شاء الله يعني نولي ما قالت توجد تيميزار اونتر تيميزار عيت محمود ياكل مزرانه نولي بريتيني واش ندير نسمح نفتح ان شاء الله. وكيا يلمن بضمان لمن يمزغان ولا انت وزدغا ميدا ود غاف لمن نمزغ مزما كاد غدا كيف سلوفا صوب ما كناش نتفهم كوين يعني تعديات غاف يمزان دشين سن داك كوشان ولا انت وزون داك سكوسيكين يعدان 2015 بون تعديات في العباد نعم يوم قارن كني لي زاتانت او بيرسون الى ولا تيزوزو 2015 كي nous avons enregistré des crimes bon commencer des crimes ordinaires نسعى 1502 affaires. On a traité 1500 affaires. Nous avons arrêté 269 personnes et nous avons traité 24 les affaires concernant le crime organisé. Et nous avons arrêté 38%. Donc l'activité guinéenne en 2015 s'est améliorée, c'est 13% par rapport à 2014. Donc elle est significative parce que 13% elle est significatif. Donc l'objectif c'est la chose باش نبدا الامان الولايه ديالنا باش العباد مثلا على choisir la thérapie de sécurité يعني. Bon, les infractions qui lient le code de la police spéciale, tout ce qui touche les polices spéciaux en général, nous avons traité 267 affaires, les affaires à Guinée, Armel, donc des résultats à l'AN, nous avons saisi, nous avons arrêté des personnes, nous avons saisi matériel, nous avons saisi كقرن رمل donc les choses vont bien. مزما كانت تفصل الحسابات الحسابات كونسيرنون رمل دينا نطريتي 16 affaires نطريتي 16 les affaires nous avons arrêté 17 personnes on les a traduits devant le tribunal ou la majorité écrouée nous avons saisi 3 tracts qui servent à Armel nous avons saisi exactement 21 camions et comme il y a Guinée يستخدم نطفيت الفلاغرون اللي داخل غزران donc on les a saisis رحنا لا فوريير سيزي voilà, يعني quantité pratiquement 250 mètres cubes normal de saisi. Nous connaissons le plan d'action الخدمة كي نخدم تنكمل en 2016 d'une manière ان شاء الله نسنقص كاين نزمر نسنقص concernant les atteintes aux personnes ou les atteintes à l'environnement en général. سام راني ينبهي لانه حرف مكان مقارنه محشش هذا الصح راني لان يمقارن تي محششين زي تدير لي باركلون تيستاغينا يفتح لنا كمودا غا بي بارتو بون تيميت سودرين ريفي فردان كذا وكذا هذا الصح سي ان فينومين كي ابري دو لومبلور لي ديرنيير زاني كي لولينا تيزوزو نكوني نخدم ان بلان داكسيون عقل غادي نتون ترين دو تريتي سلاقل دونك نو افون تريتي ا بي بري une trentaine d'affaires 2015 donc les Baraguina nous avons détruit une trentaine nous avons arrêté des personnes n'aide toujours qui la dernière fois n'aide toujours les mahchachat c'est des sources de criminalité malheureusement nous faites des mineurs nous faites des jeunes filles mineures nous faites des jeunes garçons mineurs تروحوا للمحشاشي تاعنا donc vous تزرع شي لندينا la prostitution la drogue il y a des meurtres des meurtres شغال vraiment c'est-à-dire العباد ne peut pas imaginer شو يصيرون dans un endroit pareil منا donc nous كنا سرب الجدرميين on est disponible نخدم un plan d'action qu'on va les suivre à la lettre عقل غد رزات on va essayer ان شاء الله اين قيمنا نكمل وعلما ان شاء الله لو لقينا
الدر سيتادير الدر العافيه نسكي قارون دونك هذا في غير جوستومون فرصه تجبل تقيد في كاميرا دو تيزي وزو مش هذا في غير جوستومون يمزدغ ولا تيزي وزو عاونا مليح سوالوند مدينه سوالوند سيتادير ثور لا بوبولاسيون إلي اون كونتاكت افيك لا جوندارميري تروح عند لي بريغاد شكتيين نقارن نيزيتي با روح عند لي بريغاد هضر في جدرمينيك فردان روحت لي بريغاد شكتيت ولا جات وقدم في السنات نخدم دي مويان تكنيك دونك on a fait à la disposition des citoyens le numéro vert de la gendarmerie c'est le 1055 le 1055 à Guinée c'est un numéro vatol donc le citoyen اللي يخدم كان 1055 دي سيول اثن يغلي ديال الجدرميين il va poser le problème عندي نزمر نعيون شوك ساعه سي سا دوموند نشجع باتروي سي سا دوموند نوريونتي ليسونسيال الى قد نجاوب فين سنادي زيرو ما قدر يولي كل حاجه كي توش لا سيكوريتي لا سيكوريتي لونفيرونمون نانديك تعيشي غي تدرديس كفردان نيزيت با تسولم على كل حال نكوني 2015 nous avons reçu à peu près 12 325 appels de 55 يمكن غوريا الشيفر كينا il est insignifiant c'est-à-dire c'est un chiffre خص شويه شغل ماذا بيا تسول الماكسيموم دي جون ماذا بيا الغشي الدينين شويه قلان والنيميرو كينا سانو بيرمي نكوني دو ديريجي دي زونيتي قلاني قارفن تاع مكاني pour donner l'assistance c'est-à-dire soit dans le cadre des accidents de la route soit dans les agressions qui يقدرون كفردان soit dans الغشي كي نهرون ونيطا دي فريس soit كي نخدم خدم دي بروبليم خدم دي كريم قلنا كفردان donc نكوني on essaie d'être à tout près du citoyen pour lui répondre à ses impératifs sécuritaires. إذا ولغا في فردان سواغيني فردان مس مرة كارد في تركيا كالا الحسابات بوين يتخدم دوك سكواساكي عن 2015. Bon c'est vrai tu vois يناقي فردان effectivement c'est un grand problème كي ولات يزوزو. لي زوتوروت اللي فتحوا لي زوتوروت لي فوا اكسبريس لا ولات يزوزو لها يبارك الساعه 500 فيكول 500 فيكول un réseau routier qui avoisine les 6000 km au niveau de la wilaya. C'est parmi les réseaux les plus importants au niveau national. Tu vois يناقي فردان ضرونت tous les jours. En 2015 nous avons enregistré 397 accidents. وكيد التيريتوار لا جوندارميري كومبيتونس دو جوندارميري كان وحدس ثم مدنا الناس كومبيتونس دو لا بوليس دونك دنا في بلوس نسعى مالوريزمون نسعى 63 200 نسعى 714 لي بليسي نايم جراحه نفاد لي زاكسيدون كينا ارنان بارابور 2014 سي فري ارنان سي فري لانه البارك لوطوموبيلي رنا مليح يرنا براتيكمون يدوبلي لانفراستركتور سي فري ترنان مي هذا يقيم لو فاكتور هومان سيتادير اللعيبه يخدم لي زاكسيدون nous avons enregistré 93% c'est le facteur humain c'est-à-dire بنادم ينهرون سي لوي كي ديرير لاكسيدون لي 4% اللي يقيمن c'est dû à la chaussée dans l'environnement donc c'est vrai dans l'autoroute mais les 4% اللي نقيمن pratiquement تروح c'est la dégradation des véhicules اللي قديمين donc l'état de véhicule en général voilà donc les accidents يجينا نكوني على كل حال la gendarmerie nationale 90% les actions c'est des actions préventives c'est-à-dire ماهوش nécessaire ما نخدموا بروسي كوفري قبل قلا غير نكون نخدم لا ريبريسيون c'est-à-dire نسكسر كواغون نخدم البروسيين نخدم روتري دو بيرمي ainsi de suite si جينا نكون قراصنت c'est des mesures d'accompagnement à la prévention c'est-à-dire on fait de la prévention on essaie de régler les problèmes prévention نهضر راسنا الغشي نسمع نشوف لي زاكسيدون نتكسن دي بونكارد on essaie de les sensibiliser au maximum ومن بعد ما نولى باللي il y a un phénomène dans tel ou tel tronçon ça demande l'intervention on fait la répression donc on place les radars نخدم donc نخدم les patrouilles on essaye de régler le problème donc دقيقه فاش كانوا ندير donc les services تخدم les services gendarmerie ولايه تيزي وزو donc نخدم 2885 services spécialement pour la sécurité routière c'est-à-dire c'est des services destinés pour sécuriser les verdun tout l'environnement de la sécurité routière en bas bon donc nous avons relevé 2481 délais dans le cadre
des accidents de la route et 3112 dans le cadre c'est des infractions donc donc la coordination de la route c'est un autre chapitre de la sécurité routière. La coordination de la route c'est-à-dire généralement c'est le transport en commun combien le kiran les taxieurs on a des soucis on a enregistré 521 infractions. C'est des délais et nous avons les 221 contraventions dans la coordination de la route. Donc l'opération Kamel nous a permis donc la répression c'est-à-dire c'est une nécessité les accidents donc nous avons 5745 retraits de permis et pratiquement 6000 amendes forfaitaires. وتقدم توغينا كيفردان سنت غوفري رانا و 16 bon بريد غناو 16 العشاك زران لا سيتياسيون ساشوغور parce que c'est une route pratiquement le flux c'est 30 à 40% le flux c'est une autoroute express تفتح sur une distance 60 km الغاشي يسمح له ولا تيزوزو الغاشي هو الفناره الحمص لا فيتاس parce qu'il y avait pas de voie express auparavant ولا تيزوزو ثورا سميت تفتح لا voie express كينا دونك الغاشي هو سي نورمال فين بريد يسرح لها دونك الغاشي il y a la tentation la vitesse donc il provoque des accidents. Donc nous connaissons pour justement pour arrêter la diffusion de ça pour au moins 50 des accidents mortels. 63 morts c'est un bilan très lourd et la population. Donc nous connaissons qui le tour يوم ما ينهار قفريد ما يلي يونا شوفار ينهار قفريد مو ينهار غير مانيس دينا عوايض صافي دونك دينا الغاشي غتفهمن بلي il devrait avoir la sensibilisation الغاشي كامل il a participé الغاشي il faut pas hésiter ما تولي ما شوفار قفردان il faut le dénoncer il faut appeler le D55 et il faut appeler tous les moyens il faut faire un barrage il faut donner le signalement بنفاقير نسعى دي barrage قفردان on va l'arrêter même ماشي غنساقي on va le chercher par la suite mais il est impératif à ce que les accidents de la route les accidents mortels il a قد نغسل يلا ولا تيزوزو les 63 كينا morts par an c'est un chiffre très terrible 700 à 800 blessés c'est un chiffre très terrible على كل حال c'est le même constat au niveau national mais الله ولا تيزوزو nous avons les moyens de réduire ce chiffre et nous allons travailler afin de justement voilà donc la population pour la deuxième fois n'hésitez pas c'est D55 demandez les impératifs nous vraiment que les soucis vous vous présentez devant les barrages le plus normalement demandez assistance demandez renseignements demandez les brigades vous serez bienvenus les brigades il ne faut pas hésiter il faut se présenter devant les unités la gendarmerie au niveau de la wilaya. Merci.